Относительно газеты «Нуруль Ислам» мы постоянно об этом говорим. К примеру, у меня тоже есть дома книги и много разной литературы, но я обязательно читаю «Ас-Салам» и «Нуруль Ислам». Мне их привозят, и я читаю все, не пропуская ни один номер. Обе эти газеты стали очень полезными. В них можно найти ответ на любые вопросы по шариату, с которыми мы на самом деле сегодня сталкиваемся. И нельзя лениться выписывать эти газеты. Да поможет вам Аллах. Я не согласен с тем, чтобы не выписывать эти газеты. И сам не пропускаю ни один номер, хотя особо в них не нуждаюсь, ведь у меня есть и книги, и прочая литература. Но я люблю эту газету, поскольку нахожу в ней много интересного. Это приносит мне пользу, и вы тоже найдете там много полезного. Попытайтесь подписаться, друзья мои. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عمر يشكو قال كويزك أوليش شوال متصل أشكو قال كوي رمضان متصل دست خدوس متص كلا شوال هشل تأتسبي سبقو بكونا قلبي شنقو هب قياش قال كويزك حرام بوجو أما خدوس القياز شوال متصل دستان أشكو قياش قال كوي كريتسي كرب سنة بوجو Автор Хабиб Мухаммадов. Рамазан артубара муцар фаризеев калкун бакхун заманго иналде цида санги калквезе суната бук инашул хикматал эмеруго. Хешул хикматаз дасан сояб кола Рамазан муцар ракун кечон рук арал адамал кана хикезе гирав шавқал да рукунил рукин. Хединго рук аго цида санги калквеги нафсали кианги захмат абжабукун нафсалде данде рагбан. Allah asıl amriyalda nakvişlun kalkve. Hedin xidal şavalar kalkve tsaqar bugem işlun rikune bugu. Abu Ayyub Ansariyas bilsune bugu. Avaragas aleyhissalat vesselam abunila şivçi vugunigi jinsa Ramazan motsar kalkurav. Singi heldago hadub şavalodası aşkı koyashki hevuk inat ubarav şaalitsago kalkurav adin. Ramazan motsarşol Аллагун садақ, шавалашыл ашқоқ алги, кинамниги кола левералда ашқоқ ал. Хелк алал куравчи, убарав шаалитсаго, калал куравчи адин укунин, абияшлу ма'на шиб коли балибич зин ле куми кабула, хадусеб хадисар. Ибну Абаситса битсуне буго, Қудсия хадисалда жиндирго бит эрхан Аллах стаса битсун аварагас алейхиссалату вассалам абунила, Аллах аслик абги квеш абги хуана, Сингихел баянги харуна, шивчи угониги тикли хабизе қас сабурав вахиб хабичеу, Аллаха себ қала жиндагу аскоб сот убараб тиклилун. Хес тикли хабизе қас ки хабун, хеб хабуни, Аллаха себ қала жиндагу аскоб анско тиклилун. Атл нусиде швезеан, жеги эмер цикараб даражалде, швезеан. Кешли хабизе қас хабуни ва хабич уготани, Аллаха жиндагу аскоб хеб қала убараб тикли хабилун. İnsanız köşli habize qas habuni ve heb ra'aldi baqkhini habuni Allah'a sebqala so köşlişun. Bukhari Muslim. Haldasan nişle bayan şula haburab so şikli bişun dahab ansqotun Allah'a sebqalibukin. Niyataşul batsahiyalde ve heb gurel sogi ilma bazdi balahun atnu sugotun yagi jegit sikun khalifligi. Hangi bitçule batilan şeda dob Ramazan aşıl hebergo ve şaval aşıl anşkok al kuravçi şaalitse kurav adin uk inaşıl ma'na. Heberalda anşkok aşıl şibab Allah'as anşko şun qaydal hepkole bugo şamnısiyada şaqogok al kurav adin. Şamnısiyada şaqogok kolat ubarab şail. Hedin şaalitse al kurav adab kiri şola Ramazan'da khadub hem anşkok al gekuni. Allah'as tafirtlegi nişe helkweze. Şibab sonar hedin kurabgi umr yaşkuk al kurab adin hukuna. Dob hadisatul hadina ma'na gibugo. Bujayrami Abu Lebt ekhalda bugo. Ramazagun saddaq şavalaşul anşkuk al sanel kurabçi. Umr yaşku farizel al kurab adin hukunila. Hab khassab khiratligi şöyle bugo şavalaş anşkuk al kurası. Hedingo şibab sonar Ramazan gureb sogimotskit ade anşko qoyalkik alkuni umr yaşko sunnatal al kurab adin ukinila. Ramazan motsar alkun buk inçevçiyas kwelish şavalaşıl anşko kalilan abrab sualasle alin zabaz qole bugo hadinab jawab. Ramazan al uzru buk on bitşan batani
Şavalashul kalkweze sunnata bukuna. Kinnigi taalitsa kalkurab adab kirişolaro. Özrugo heçgo tun bukun batani Ramazanashul kal. Hesi haramshula şavalal kalkweze. Şeguretul hestat atula sundego usinçogo. Özrugo heçgo taral Ramazanashul kalal khekgoretsize. Şavalashul anshko kalkweyashul sunnat shola hemotsala janib rugeb al mekhat ritlitlun kunigi. Amma kalbichashul idaldasa haduseb qoylasa baybihun hortlo bitchat ogo atala kwe khiriya bugo. Şavalmots inaldashun hel sunnatal kalazol ojuna. Ojun hadobgi hel retzizegi sunnata bugo. Bujayram yalda bayan habun bugo şavalashlo sunnatal alazul bakalda retsun alal kuni yagi nazru habun adi rosun ruk alal kuni şavalashlo anshko alkuyashlo sunnat sholilan Allah askumi kabegi kinazego umreshko alkurab adab kiribosize amin. İsraf habi Şeda haparo baral çerabi qurqbuzete Çaxon unyeb itsulhim roqoro qobebache çed xink asıl qimatki Kur'an asıl anhabe heşlur israf habize Allah istasanicha dunyal ahirat asıl mazraat buk ingitay mazraat ko thalarev çovogo khut ulevin çago thigi raalgo heç madanin koge durgo umumul arab ahirat rak aldishwa Miskin gun fakira se sobatul kergi behe sobat idav Allah asra khasduye bitşala dinasıl vat sezegi kumakashtegi vuka mahluk bijarab khaliq mungun sadaq vukina Allah asıl şart uni şafi asıl sunnat kve sunnat azul ahlugun emin vat adin vuka iblis tuşman buk inhay hel guk kize vuk unge israf habun botsigun botlu kemun khwaduge Jaqan kheda bikhule bugo kin adamaz israf habule buge balim. Dunyalarda israf abrab jokola insana shindirgo botsi khezabi shahvat azul nuqta. Hedin habiyashe elashungi kola qoqab zamanalda jani buk inche bakaldasan soso chazu khebotsi shwe waiz heb ay jidiq sharab qimat ku hech botsi israf ki habule bugo. Nujbalahe aquba bikhun sharabotsi kiam bechedazgi israf habularo adada khezabularo Nujbalahe hedinas kanale kanik hajatli alsat ok hez khezabularo shayn abuni halt ulago gin bikhun emir zahmat bikhun sharabuk inar Nujetsa khalhabe Dagestan alda va Dagestan gureb sogibak alda hayal rugetlum ay kazinoyalda adamaz khezabule buge botsi malashok Khezabule bugot ubara brosu konazabize behule maishat. Allah has Qur'an'da da abule bugo nujetsa konazegi konay ret inegeret amma israf habuge. Haqsungo beter hanasse israf habun botsimal adada khezabule chai rotqularoyan. İsraf ki tabzir gi kola batibat yabjo. İsraf ilan abule bjo kola jinsa jindirgo botsi urkhotla arab qaidayat halt izabiyalda. Allah'as haram habun hiç o kartoşka konaze. Amma so kiloyatluk orkotla un arastle bugo haram habun. Hedingo Allah'as haram habun hiç o ret ini. Haram habun bugo milyon algitlun bosize var ret ini. Şeguretlul sokoyat unkaz konan batani şu anadosul şugo ansko milyon. Hebin abuni behile anguri miskin zabaze fayda hayretle hat zabize. Rekarab ret elgi bosum. Allah'as haram habun hiç o khabalazda zanal çoy. Çoaze behula lik abgi bugo. Bet serab gi bugo. Amma haram habun bugo. Orkotla arabaha gibkun bos harab çoaze. Helda abula israfilan. Tabzir aşıl hak aşıl Kur'an'da abule bugo. Hak sungo hel adamal ay jidetsa jide şora botsi fayda hayır gugure bırak kalde khizabulel. Hel rugo şetabazul hudul zabiyan. Misalatli khaliyan kularo Allah'as halal haburabjo. Hep kola jindasa adamaze fayda hayır hiç ebjo. Ay jindiego zaral guroni. Hele hedinal jalazda abula tabzirilan. Nasıl kiraslam hadakım tolibugo. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.